Веќе една недела опозицијската ДУИ во Чаир одржува секојдневни пресконференции за дадените, а се уште нереализирани ветувања на градоначалникот Изет Меджити. Според интегративците, Меджити не реализирал ништо од она што го ветил. ДУИ го критикува Меджити за изборна измама, видејќи според нив за булеварот Митхат Фрашери ветен пред изборите нема ниту проект, ниту буџет, ниту почеток на реализација. Истата судбина според ДУИ ја имаат и другите проекти. Тие исто така обвинуваат за дивоградби, вклучително и доградби врз постоечки објекти, спротивно на изборното ветување за запирање на урбаниот хаос. ДУИ бара итна интервенција од инспекторатот, обвинителството и министерството за да се гарантира законот, безбедноста и урбаниот ред за граѓаните. Para zgjedhjeve, Izet Medjiti premtoi ndërtimin e bulevardit Mithat Frashëri, një projekt madhor me 4 korsi, shtigje për biçikleta dhe lidhje të re urbane mes Çajirit, Shutkës dhe qendrës së Shkupit. Premtim i madh, fjalë të mëdha, video dhe postime plot entuziazëm. E sot pas zgjedhjeve, realiteti është i thjeshtë. Nuk ka asnjë cent në buxhetin e qytetit të Shkupit, nuk ka asnjë cent në buxhetin e komunës së Çajirit, nuk ka as projekt e nuk ka as plan. На обвинувањата на ДУИ, првиот човек на Чаир одговори синоќа во емисијата Клик Плюс, најавувајќи инвестициски бум на почетокот на март. Според Меджити, проектите се подготвени, но работите ќе започнат на почетокот на март поради временските услови, за, како што рече, да не им се создаваат проблеми на граѓаните. Nëse s'kan punë tjetër, le të vazhdojnë ata me këtë fushat që e bëjnë, po në mart, mesin e shkurtit, fillimin e martit dhe ballafaqohen me bagerat. Ne po bëjmë përgatitjet e fundit intenzive për shkak të rrethanave kohore, kushteve klimatike, sepse një pjesë e mirë e projekteve kanë bëjnë me rregullimin e infrastrukturës nën-toksore dhe me rrugët. Dhe nëse tash i fillojmë, ka rreshet borës, rreshet shivut, dhe ajo krijon telashet tek qytetarët, vështirëson jetën. Dhe mandej ka dhe reagime. Ne nuk mund nëse i hapim tash, nuk mund të edhe të mbyllim, se të bazët asfaltit dikun ka 15 marsi, fillimi marsit, tash hapen dhe përgatitjet janë intenzive që në Çair të ndodh pra bumi më i madh i investimeve dikun ka fillimi marsit. Меджити го најави проектот за населбата Дуќанџик, за кој е издвоен буџет од 2 милиони евра, како и градежни активности во Тенеќе Мало. Исто така информираше дека се очекува почеток на улицата Ферит Мурат со вредност од 1 милион евра, поставување контејнери во Топана и неколку други проекти.